laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. E nam haray hiɗen andintina adi en urtude lande ɗen ɗo ɗen haray kala faalaɓe natade fii ko lande no wawi wadde étoile 61 ɗum woni star 61 hoodere 6.1 inchallahu haray ɗen andintina ko adi kon taw haray inchallahu fi programme ji meɗen ɗin ko laawol kisal haray ko saɗi moɗon ko tooli haray ko duuɗe meɗen ɗiɗi ɗum woni laawol kisal sonnaɓe hisuɓe e laawol kisal duhiɓe hisuɓe haray ñande o ñande hiɗen mari toon darsuji e guilandema e tenen on ha elatti ñande o ñande haray karmakoɓe meɗen no toon wonɓe wallitade en haray ko saɗi moɗon ko tooli wonande kala faalaɓe tawtude ko duuɗe toon haray ɗen mari programme ji e kadi ko page meɗen Facebook laawol kisal haray ceernoɓe meɗen buyno jannude toon no jeeya e maɓɓe e oustad Ahmadou Wuri ɗo haray ɓe mari darsuji ɗi ɓe woni waɗande en toon haray adi en feƴƴude ɗon ɗen haray meɗe wasi on oustad inchallahu ɓeydugol wallitagol en fi windangol en defte kadi inchallahu ko ɗengal meɗen e ɗiɗo darsuji ɗi on ɗo wadde hara e batteji ɗin ɗi wonay heddiɗi inchallah haray hiɗen acca ɗo numéro ji fi information ji ɗin e kala faalaɓe humpitade ko ɓuri ni ɗen e fi programme ji meɗen ɗin haray no wayno duɗe ɗiɗo numéro ji 0032 492 80 19 65 ma 0032 497 11 91 ma o nodda numéro yumma meɗen hajja Fatmata Ñippion inchallah si tawi on tigui noddi on ɗon numéro kadi o wawa humpitade e ko ɓuuri e yawde inchallah e programme ji ɗin ma si o noddi numéro ji e ɗi o yiyata ɗin ko no yiilodira ko ɗerol meɗen ko YouTube inchallahu o wawa kadi heɓude kumpite ɗuɗude e fi programme ji meɗen ɗin e nam oustad haray ko adi men ɓurtude landal fi attiɓe wadde ɓen ɗo haray musidɓe meɗen no landi ɗo fi ko yowodiri e julde e haray ɓe wi heeɓi koɗo maɓɓe on e juuli futuro tun o juuli gueeƴe e ɓe yeddodiri kamɓe makko e koɗo maɓɓe on wi wonde haray e kanko e o heeɓi ustadi ɓe wiɓe mo haray hino sella si o juuli tun futuro o juuli gueeƴe so tawi mo e seteyagal kono kamɓe ɗum ɗon henanari ɓe haray ɓe landi si tawi ɗum ko no woniri ma so tawina ɗum nano woniri e si tawi ɗum wonay haray ko honto ha honto ɗum ɗo wata wonde on tigui e seteyagal ngal si ɗum ɗo waɗɗomo hawtugol julɗe ren e fana alansara ma futuro e gueeƴe billahi tawfiq haray on hawtindirɗo ɗon e gueeƴe ɗen ko wonɗo e jahangal ka ko jooɗiɗo no ko wonɗo e seteyagal wonɓe e seteyagal idan haray si tawi on tigui no e hoore laawol Allah subhanahu wa ta'ala no hayfinanimo juulugol kala ka juuleteno darɗe 4 kanko o waɗa darɗe 2 emo yanana kadi hawtitugol hakkunde fana e alansara ka waɓutu fana ma ka waɓutu alansara wono o yanirana hawtitugol hakkunde futuro on e gueeƴe ɗen ka waɓutu futuro on ma ka waɓutu gueeƴe ɗen joni noon haray ɗum ɗo simo ka hoore laawol joomiraɓe gande ɓen ɗum ɗon hiɓe fotti wondema ella ala e ɗum ɗo amma noon joni so woni o hewtoyi o jooɗike tawa joni ko haaju woni ko jogitimo haray ha joni o kontete wonɗo e jahangal hara himo mari nden ñawore ɗon ɗuytugol e hawtitugol ka si tawi woni o hewtoyi tawa o anniyike waɗugol balɗe haray o timminay ha si o fokkiti kadi kaka hoore laawol tun o ɗuytata so o hewti o jottindike haray o ɗuytata ka raɓɓindigol ɗon geli khilafu janono hakkunde jomiraɓe gande ɓen e o masala ɗo mana so tawi on tigui yahi hara kaka o wonoyta balɗe 4 ma ɓuuri o timminay ka o ɗuytey joni noon haray ɗo neɗɗanke on wono ka mazhabul malikiya eɗen geli ɓe innay so tawi on tigui no andi wonugol ka o yahi toon balɗe 4 hara ñande o yahi nden e ñande o artata nden tawa haray on timmi julde nden haa si o fokkiti ay ɗon kaka hoore laawol tu woni ko o ɗuytata amma noon si tawi himo yaade fi haaju mo o tijji huntoto e nder balɗe 2 ma 3 o hewtoyi
on haajuɗon tonngimo toon fannu man na on haajuɗon no tonngimo ɓay hari o anniyanooki waɗugol balɗe 4 ɗen haray ɗon koyo o ɗuytu no mo yanana ɗuytugol ko fii ñannde woy mo tijjii hootugol ɗon hay so o waɗi jonte 2 ma lewru mo habbi on haaju makko mo o tijjii huntoton e balɗe 2 ma 3 juutirimo haray no sellanamo ka o ɗuyta koye hoore jahangal o woni idan mana woɓɓe wi'i wondema fanna man naa himo ton ɓay so o lanndama ka ɓeygure makko ko wiyete ko himo wayaasi ko ñaawore wayaasuɗo o mari no sellanomo ka o ɗuyta kilaafa mo joomira hakkiraɓe gannde ɓen haray neɗɗo on mo ndaara ɓay haray ɓe fof wonaa giɗaale ɓe wooli mo ɓee no woodi ka dallinori woɓɓe ƴetti ko nelaaɗo sallallahu alih w sallam yalti waɗoyɗi balɗe 17 woɓɓe 18 ɓe fof hiɓe ɗuytude idan holle wonde ma si tawi on tigino e jahangal mutlakan mo waawi ɗuytude fanna man na o hewtitaade jooni noon lutta masala gooto wonande woɗɗo e o alhaali ɗo tawa o juuli dey e julɓe ɓen ka juulirde haray ɗon si tawi mo hetti mo ɓadii ka juuletee ɗon ko ɓuri e moƴƴude kon haray na yo o hawtitu ko yo juulu julde ɓe ka waɓutu mayre ɓay satteende alaa ko hawtiti mo waawi ɗuytude mais hawtitugol ngol ko ɓuri e moƴƴude kon o waɗa julde ɓe ka waɓutu mayre amma noon si tawi ka hoore laawol ɗum ɗon aray mo mari ruksa on ka hawtitugol e ka juulugal ka ɓe feere e wayino mo mari ruksa makko on ka ɗuytugol so ɗuyti mo mari baraji ɗin ɓuri timmin ɗon sabu haray o gollitiri sunna nelaaɗo o sallllahu alayhi wa sallam ko waɗi si wayi noon si sahaba ɓen ridwanullahi alayhim o anndi aya yamirɗo on ustugol ngol no waɗi piiji 2 nder ton fii kulol mo yewti fii mum nder haa ɓe lanndondir maɓɓe o wii o ko honno noon jooni Allah yamiri en uytugol julde ne feewde huluɗen jooni noon en hoolike haa jooni en ɗuytay o wii o koko maanguma ɗo ŋaaŋiilam mi lanndine laaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki ko sadaka mo Allah waɗani on jaɓe sadaka makko idan mana e oɗo maana wondema haray ɗuytuɗo on no ɓuri barde baraji timminɗo on hada wallahu taala alam nam aywa on jarama fota oustade inchallah haray mi ɗuttana ɗo seeɗaɓe mi wattu e micro on e juuɗe yumma meɗen hajja fatmata ñippi haray hiɗe gandintina jama on kala faalaɓe nasde ko lande ɗo no wawi wadde étoile 61 ɗum woni star 61 haray mi uttana ɓe attiɓe natude ɗo ɓe maake cheikh mouhammad julde assalamu aleykum assalamu aleykum warahmatullahi waaleykum salam assalamu aleykum cheikh assalamu aleykum oustaz mouhamadou wuri nam na laato hiɗo e jaam alhamdulillah bisimillah tafaddal ok haray oustaz mouhamadou wuri mi weltani ko min jarni on fota wallahi muhadara o labama moƴƴa haray ko mouhamadou julde bañan technologie service o anditi marhaban bika ya cheikhani nam on jarama fota mi weltani ko moƴƴa yo Allah on yoɓon ko ɓuuri e moƴƴude e joddi yo Allah on moƴƴinangi mo malnayi mo hitinayi haray mi honno ko weltanagol on ɗon weltana ɗon kadi oustaz Issa kadi fota haray tigi tigi on ɓe wakkilike kamɓe kadi moƴƴa haray weltanike ɓe yo Allah on yoɓo ko ɓuuri e moƴƴude e joddi haray ko ɗum mi marno ko mi ɓeydita ɓay haray jammo ko ɗuɗi mi accitana jama on micro inchallah on jarama fota yo Allah yoɓon ko moƴƴi assalamu aleykum nam haray ɓeɗo ko oustaz mouhammad julde baña hayde gandi batte wakkilare koɓe jokkani en ko yentude Allah yo Allah junnu balɗe ɗe go moƴƴina battane on haray ɓe weltanama kamɓe kadi fota inchallah nam haray mbiɗa uttana ɓe hikkitiɓe ɗo ɓe numéro mum lanndodi ɗo ɗen 597 ɗum woni 597 assalamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh nam oustaz en heɗiti on ɗon aray on jarama oustaz e wajumu Allah o waɗu men nanuɓe jaɓi gollitde allahumma amin hara mi kala fillandagol ɗon na batte kokoye makuɗon ɗo fi seddoyagal ngal fi ɗuytugol ngol nam haray ko ɗum ɗon mi falano landetagol ɗon goɗɗum kadi fi muɗum bisimilla
haray ko wano si tawi goɗɗo ɗon hara o iwi ka makko hara gila yani ko waɗata kon haro so iwi ka makko waɗa wano balɗe 7 kono haray e nder ɗen balɗe 7 ɗon wona nokku gotum o wonata wano o iwa ka makko o yaha nokkugo o wona ɗon wano balɗe 2 kono fo e mum hara ko setoyagal so woni ɗon balɗe 2 o iwa e ɗon kadi o yaha nokkugo ɗon kadi hara o seti nam eyi ɗon kadi o wona e ɗon wano balɗe idan haray si alhaali on wayi ɗon noon on ɗon ko kontaɗo wonɗo e jahangal mana fanna manna o anniyaaki wonugol nokkure wootere tabita nokku gootu balɗe 4 timmuɗe e hara ñande o ari nden tawaka ñande o hootata nden tawaka haray ko kontaɗo wonɗo e hoore jahangal mana si tawi timmaali tum balɗe 4 wano misal si tawi ko balɗe 4 o waɗata ɗo ma balɗe 5 o waɗata ɗo kono hara ñande o ari nden no tawa eɗen balɗe 5 aray o kontite ha joni ko e hoore laawol woni ko setejo aray o ɗuytay wono yewtirɗa ɗo ni tawi misal o yahay ɗo kindiya o waɗa ɗon balɗe 3 ma waɗa ɗon balɗe 4 o feƴƴamamo o waɗoya ɗon balɗe 3 o yaha laaɓe o waɗoya toon ɗon siko noon waɗi hay siko e nder lewru o mari tourné makko on ɗo ko o kontite ɗo jahangal kono misal si tawi so o yahi kindiya misal o waɗay ɗon balɗe 7 hara ɗum ɗon fof ko kindiya ɗon o woni nokku gootu hara misal sino ɗon ko jindete ko jindata kon hakkunde quartier ji ɗin e nder saare kindiya nden kontatake hay hunde kono misal si tawi ko e nder région kindiya on kadi o waɗata ɗen balɗe 7 hara misal o iwa e saare kindiya nden ɗon misal o yaha suugeta ma o iwa ɗon o yaha nokku gar ko e nder sous préfecture ji ɗin o woni jindude aray o kontete wonɗo e jahangal ko si o tabitay nokku gootu on balɗe 4 hara ñande o ari tawaka ñande o hootata tawaka ɗen balɗe ɗe o waɗi ɗon o timminay si tawi timmata ɗum ɗon aray o ɗuytay hada wallahu alam joni ɗon yaafe tun kadi nani hara noon si tawi hara ko hakkunde ɗen ɗon nokkel 2 hara ka o tippornoɗa hara so o wono yiɗa balɗe wono balɗe 2 o artitay kadi ka o tipporno ɗon o woni ɗon balɗe 2 so o yahi nokkugo kadi o arti kadi o wonta ɗon kadi wono balɗe 2 ɓayi ɗum ɗon ko gotum ɗum hara hay so o artiti ka o tipporno ɗon haray o tabitande nde ɓe sartiniri nde nder malikiya ɓe wi nden haray o tabitali ha joni koye jinduru kuɓu koni haray o tabitali ko si wiyama tabitugol ko hara o wona e nokku goto hara o yahata hay nokku hara ko ɗon woni si wona hara ka o yahata ɗon hara juuta hara konti koye nder quartier ji ɗin ɗon o woni jindude ɗum ɗon haray ko konti tabituɗo amma so o yalta e saare nden haray ɗon ko konti jahangal hay so tawi woni o yahi woni nde saare o arta e ndeɗo o yaha o arta kadi kono fof e muɗum ɗon konti koye jahangal o woni ɗon haray ko yo ɗuytu haray mo wawi ɗuytude ɗum ɗo fof haray mo wawi ɗuytude nam haray on jarama jasakumullahu khayran inchallah ara yejjitali be jahangal ngal wonan kilo 75 ko ila ɗon nde ñawore ɗo jokkata o kontite yaha kono misal so tawi ka o yaha iwiɗo wono misal iwowo Conakry yaha Koya o kontatake wonɗo e voyage ɓay ko kilo 50 woni hakkunde mum idan si timmali kilo 75 ila ɗon o kontata jahanga ko si woni kilo 75 ila ɗum naɓi yeeso on tuma wiyete jahangal ɗon si tawi woni ko woni jindude kon mana ila ka o yahi ɗon ila ka o iwi ɗon ka o wiiri ɗon si tawi timmi 50 ka o woni yaade ɗon hakkude kontatake o fi 75 hande kadi ɗon hay so kilo 5 ma hande si tawi to o yalta e saare nde hay so kilo 4 woni hakkude ma 5 ma 10 aɓe toujours ko e hoore jahangal o woni amma noon si tawi jahangal aranal ngal timmali kilo 75 aray ɗum o kontata ko e jahangal o woni tawi ko e sifa ɗin ɗon woni jindude kon tawi kondema o heɓali ñawore ɗuytuɓe ndo wallahu alam aywa naam haray mi uttana ɓe hikkitiɓe ɗo kadi inchallah naam ɓeɓe numéro mo lanitori ɗo ɗen 59 assalamu aleykum assalamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ustad aywa ustad en heɗiti on inchallah ustad en assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh awa e haray landal ngal ko yowiti ko fi yaadu makka ɗum haray sonnajo goo nulilan wonɗo yewde makka
e haray mo faala yewde kanko noon enene makko e kotirawo makko hara koto makko kon ɗon mahram makko kono fayda on ɗon ko handicapé kono handicapé yagal ngal ko telemma e wowlugol ngol o wawata wowlude gorko on naam joni noon kadi hari déjà ɓe fokkiti o windi o waɗi piiji ɗin fof yoɓe yaw o landina noon koto makko so tawi on ñawlaki tawi on ɓe inni o ko telen 1 million de francs guinéen o ñawli donc hari mo préparé fi yoɓugol ɗin ɗon o yeeyi noon o tawi ñamande nden jaka no ɓuri ɗum ɗon jaka ñamande nden ko telen 1000 et quelques euros joni noon probléme debbo o inni o wawata kanko yoɓude ɗin ɗon o wona kadi hara o wawa e supporte dépense maɓɓe ɗi so ɓe yeehi makka joni o anda honno warata fi ɗum ɗon tawi ko ɗum ɗon tun woni ella on ñamande nde yoɓe waɗu kaydi ɓe winda ñamande nde ɓe accande ɗon ɗon haɗata o yaha makka ko fii honɗum haray maslahaji ɗin ɗon ko ɗiɗi mana ko haani kon si on tigi no yahude ka makka hara o waɗa e ɗum ɗon fof kono so tawi o waɗi ɗiito fof o ɗaɓɓi o yoɓani dow mahram makko o wawi ɗoytude ñamande nden mana ber ko lutti kon konko lutti ɗon ɗum ɗon haɗata koto makko ɗowta ɓe ɓay aray ko yumma makko mana o wonanay ɗon mahram ɗiɗo nde wootere aray ɗon no ɓuri hayfude wiigol be yoɓa ñamande nden so o yaha aray o windu ñamande nden o wallina o yaha ɓe totto e farilla on si ɓe arti ɓe yoɓitira ñamande nden seeɗa seeɗa no Allah newirnirani ɓe o haray fii nden ɗo yoɓaka haɗata o wonana ɓeya mahram kan kadi o tottora farilla makko on la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha wattaqullaha mastata'tum huure Allah beru ko wawɗo kon ko ɗum ɗon ɓe wawi wadde ɓe waɗa ko ɓe wawi kon ɓe yaha inchallahu taala heɗen tori ko Allah jaabinani ɓe jaɓani ɓe hajju maɓɓe ngun o toroɗo yo Allah yaññammo yo Allah wawnam newinammo o wawa yoɓude ñamande makko nde ɗum woni ko sonnaji on tori ɗum ɗo woni ko koto makko tori ɗum ɗon haray Allah ala e muɗum min mi aali ella ko haɗata ɓe yaagol fii nden ɗo ñamande tun haray ɓe wawi yaade kono ɓe windu ñamande nden hara koyano jogii kaydi ɓe jogii kaydi ɓeygure maɓɓe nen no anndi fii mum fii anka ko fii anndaka si tawi woni on tigi yehi si o heɓa cellal o hewtita ma si tawi Allah muuyey lajal makko ngol hara ko toon ƴetta ko fii ɗum ɗon windante walline ko fii ɗum ɗon yiɗana yo on tigi yoɓitu ñamaale mum ɗe fof si yaha wota o yahu tawa ko ɗum ɗon haɗoytamo naatugol aljanna ko fii no annda si goɗɗo no ñawli o natataka aljanna ñamande nden ndey yoɓanaka mo ɓaawo makko naam haray ko donc jarama ustad yo Allah windu baraji ɗi waɗa joddi aljannatul firdawsil ala nande kupi naam assalamu aleykum aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh sikku sa Abdallah raɓe yalti kalini ustade naala toon alhamdulillah ko sadi ko toli nani mi weltike fata bakkata yaade yalla yoɓon ko ɓuri weltude amin o iyako joni lan kontinde ɗo ustad en naata inchallah awa inchallah ɗo mudi tan ɗo goɗɗo woɓɓe no addi ɗo landal joni wo télé makka julde ɗon wo kamɓe ko ɓe gollata ɗon wona ɗe sunnaje juuleteɗe darɗe sappo ñallal ngal ko ɓe gollata ɗon wondema haray ka fifana on haray no sattani ɓe waɗgol sunnaje ɗen saabu no haray fayda ko suuɗagol juula si haray noon na goto woni gollude sa neɓoy toon pandi haray cause probléme joni noon haray ɓe wowno juulde ɗiɗi avant wo ɗuma avant fana on e ɗiɗi kadi si ɓe salmini fana joni noon ɓe inni wo so tawi ɓe wawi juulde ɗe nayyi après si ɓe hara ko sunnaje ɗen ɓe wattoya noon honno fana on mi anda si faminike ana joni ɓe waɗa nayyi adi fana ɓe juula fana iwo par ce que si ɓe juuli ɗiɗi avant fana ɓe juuloye fana on ɓay ɓe innayi a duwaka salminde farilla tokkitoɗa sunna ɗon direct hara a waɗali ɗuma zicruji ɗin joni noon wo ɗum ɗon ƴettanayi ɓe tan joni si ɓe wawi julde ɗe nayyi hara ɗum ɗon ko sunnaje ɗen après ɓe juula noon farilla on ɓay haray ko yaasi on ko wagutu on ɓitti taho hiɗon geɗi sunna on ko yo waɗu nayyi adi fana ɗiɗi ɓaawo fana ko noon ari darɗe nayyi adi fana darɗe ɗiɗi ɓaawo fana darɗe ɗiɗi
ɓaawo futuro darɗe ɗiɗi ɓaawo geeƴe e darɗe ɗiɗi adi subaka fof mu wona darɗe 12 ko ɗe ɗo wiyete rawatib almuhim yo waɗu ko beru ko o waawi kon fattakullaha mastata'tum haray noon kadi min mi yi'aali wondema so o waɗi allahumma anta salamu minka salam tabarakta jalal ikram so waɗi ɗum ɗon o sakkitori ko wiyete kon baqiyatu salihat on min mi yi'aali ella e muɗum woni nayi o salmi farilla o ɗum o habbira kono yo waɗu o du'aɗa so waɗi on ɗon o gayni mo e wadde darɗe ɗiɗi baqiyatu salihat on o waɗade ka hoore laawol hada wallahu alam natta noon ɓeyden ɗaɓɓitude kono mi yi'aali min ko haɗata o waɗugol darɗe ɗen ɗon ɗiɗi surtout si tawi waɓutu on no nangi mo nam jarama joni mi udditande ɓeeɗo hajje yaafela yandi landal ngal mi landingal ko ara noon ɗo jaka wo ɓen ɗon hay sina e setoyagal ɓe woni kamɓe ko noon ɓe juulirta ko maɓɓe o kamɓe ko noon ɓe juulirta ɓe hawtita e futuron e geeƴe on si ɓe gayni juulde est ce que oustage harana ko tawi oustage nam ena hara ko tawi kon ɓay haray nini wona ka menga futuro ko 22 heures hara geeƴe ɗe yahay ha 23 heures e goɗɗum est ce que harana ɗum ɗon kadi woni ɓayni mi nana e buyno inna ɗo ɓe wata habbade par ce que geeƴe ɗen no ɓatti 0 heure hara ɓe dawa e bimbi joni ɓe juulay noon futuro e 22 heures tum ɓe watta geeƴe aywa en tout cas ɗo ko ɓe artiri nan kadi audio ɓe maaki wonde haray ɓen ɗon hay sina e setoyagal ɓe woni hay siko ko maɓɓe gila ɓe yeeta wonde no ɓe waawi hawtude ɓe juula tum futuro on ɓe watta ɗon geeƴe o no gasa ɗon haray koko maako ɗon kon ɗo kono haray est ce que ɗum ɗon no selli haray ko ɗum ɗo woni landal ngal sikkude ko o saayi ɗo ɓay o saayi ɗo kamen haray futuro on no pooɗi no woni 22 heures geeƴe ɗen fayre no yeeyi ɓa ɓatti minuit hara ko fiyo saayi ɗo mi rowde no gasa ɗum noon ko différent awa joni oustage en ɓay jaɓanade ma ko selli kon ɓay Allah subhanahu wa ta'ala waɗani julde ɓe waɓu inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta sellata dirtingol julde nden ka wagutu mayre sino hara ko ganto sari a yankojo on ganto sari a yankojo hara on tigi ɗahari no ɗaani o fina taw wagutu on feƴƴi mo fewndo ka o fini ɗon ma hara o yejjitu o anditi tawi wagutu on feƴƴi o juulaymo ka o anditi ɗon wona joni misal mo waawi o juulali fana haa alansara heewi tawa o yejjituma hari o ɗaani o juulay fana o juula ɗon alansara o hawtitiiɗe kanje ɗiɗi kono ɗon ganto no woodi koye gejji ma ko e ɗaanagol ma hara ko e jahangal o hawtita ma ka hajju to wono ariri noon hawtitugol hakkunde e fana e alansara on ka arafa to e hawtugol hakkunde futoro e geeƴe ka musdalifa mana ɗin ɗon no toon no keeli ka joli si tawi nganto no woodi saria yankojo ko on ɗo gollitirte si ala o hannde kadi julde ɓe kaka waɓutu mayre ko ɗon haray o tottete manam o waɗi adintini julde nden gay waɓutu mayre hara na dalil saria yankojo si waɓutu on heewoyi nde farlotomo kadi ono misal mo juuli e subaka wano joni misal enen wi en subaka ko 5h30 wona juuleede so o juuli e 4h 5h30 yonayi tun fajiri ndin feeray tun waɓutu on fawomo kadi so o juulaalimo ɗon ko ko juulito ko naafila farilla mo Allah farli on ko ɗon misal ɗum no wayi wona joni misal goɗɗo moƴƴina ɓamaandi o juula subaka 7h tun o ɓanna o ñaama o wiyay o soƴƴi ko wiyata ko ittikoje idan hay si ko ɓamaandi ɗon o ɓanni ñiiri e maafe o ñaami si fana heewi hatta o weele idan ko ɗon soƴƴaari ndin ko saa'i on jokki idan wayi noon si tawi woni misal o ɓanni kafe makko ɗen ka e 20h o yariiɗe o waata wiide o ittikoje ko fi hon ɗum si subaka heewi tun kooƴe muusaymo no mo muusirde noon idan ara waɓutuuji ɗin ka waɗaa ɗon ko saa'i on woni waɓutu on wona darɗe ɗen ko senndindiri naafiilo e farilla wono ala fana e alansara ko waɓutu on senndindiri sinaa ɗum ko gootum no juulirtee noon ko gootum idan haray si tawii julɗo o wi'ii ko o julɗo be o jaɓa wonde e juɓɓudi l'islam on naa l'islam on o sansata o mbaadinoo ko kanko sansata alhaali makko on mbaadinora no l'islam wi'iri noon
nayo sansul islam on ko wi kon naɓida e alhaali makko on kanko no o woniri noon laaɓɗum ɗon sellata donc ko wiyete julɗo ko ɗoftiiɗo ko wiyete julɗo ko iwtirɗo ɓaawo nelaaɗo on sallllahu alayhi wa sallam idan nelaaɗo julnii en ɓe juuli ɓe holli e ɓeyni juule no yirɗo miɗo juulira noon ɓe julniiɓe e waɓutu idan sellata dirtingol julde nden e on waɓutu mo nelaaɗo janni en sinaara ko nganto sari a yankoojo si on ɗo nganto alaa hay dirtinɗaa dirata konko juuluɗaa ɗon ko sunna kontete waawataa lontaade farilla mo Allah farli on e ma si waɓutu o ŋeewi o farlotoma hara e ɓee tottaamo hada wallahu alam on jarama barka ɗon kadi laaɓi eyi jooni noon kadi haray wona minen hikkorɓe ɓe nga par ce que minen wona ɗo ni juillet honno juin fin juin juillet août fof ko juulirɗe ɓe hawtindira e futuro e geegue eyi jooni noon haray ko honno noon julɗon ɗo ɓayɗin ɗon ɓe hawtindira e ɓayɗo on anndi no minniri noon naane geegue ɗe yahay haa fayda e minuit subako e 3 heures on anndi fewɗo ɗo jemma fayda ala jemma no raɓɓiɗi haa feƴƴiti haray ko ñallal ngal juuti kono minen juulirde ɗen ga fof haray ɓe renndinayi futuroɓe juula e futuro to ɓe watta geegue jooni noon wona worɓe wonɓe ɓe nga hara juuloyay to ɗum ɗon wonoy tatana ka ɓayno gasa ɓeeɗo fof si haldi fotti mi sikki wonɓe ka wonɗon toon ɓen no hanuno ɓeydude hulude Allah subhanahu wa ta'ala ka o wi'uno en ɗon si tawino o waɗanno on ñalorma tun o waɗali jemma ko hombo e Allah hombo o waɗanayno on jemma so o wanno kadi jemma tun hara ñalorma ala ko hombo addanayno on ñalorma si tawi woni ñallal ngal yaaji moƴƴa jemma on faaɗi tawi ko leereji seeɗaji ha woɓɓe fayda si juuli geeƴe ɗanotako si wona ɗum subaka on ɓe wawatamo juulude ka haani ɗo takoye ɓe juulu geeƴe ɗen ɓe jooɗo ɓe habbo ha subaka on heewa ɓe juula si ɓe waalo tawde ko ñallal ngal juuti ko mana ñallal ngal tun no ƴetta leer noogay ɓeyda jemma on ƴetta leer nayi pet idan so a yii ɗum ɗo mi sikki ko ɓeydante ko kulol Allah subhanahu wa ta'ala iwtira ɓaawo makko o waɗuɗo ɗum ɗo si wonoyi seeɗa o yiltidira tawa ko ñalorma on fan raɓɓiɗi jemma on juuta kadi o wartano o faalira o waɗuɗo ɗum ɗo si o inni si a yeddimo o lettete si a ɗoftike mo o neminte mi sikki haray ono wontirɓe yi'oɓe ɗin ka wakkeji ɗon no haanuno ka ɗum ɗon ɓeyda kulol Allah ngol hara ɗoytaali si Allah subhanahu wa ta'ala wino yo en daro ñallal ngal fof hara en jooɗaaki ko haannoɗen koye en jaɓu tawde hon ɗum en foofata si wonaa ko Allah en yi'ata si wonaa ko kanko en nanata si wonaa kanko idan so o waɗani en ɗi nemaji ɗo o ɗuytindiri o ɓeydindiri ko wi e wo ko haani koye en ɗofto ko haanani gonɗinɗo si Allah yamirimo yo waɗu ko Allah faala ko na yo suɓo kanko ko makko kon Allah daalika deftere makko ma kana li mu'minin wala mu'minatin ida qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim hanana gonɗinɗo gorko ma gonɗinɗo sonnajo si Allah e nelaɗo makko o ñaawi ñaawore ko kanko inna min ɗum ɗo walanakilan ko suɓɓo kanko ko faala kon eray ko wiyete julɗo ko jukkuɗo ko Allah faala kon aray yo Allah tabbiten e hoore l'islam on aray komi toroto ɓen ɗon koɓe sansu on jikkuɗon ka wi'a ɗon ko ɗon waɓutu on geeƴe ɗen naati yoɓe juulu ɗon geeƴe ɗen ka wi'a ɗon ko ɗon woni futuro yoɓe juulu ɗon futuro on hara ɓe fijirali diina maɓɓe kan ɓe annda ko honɗum sakkitoroyta ɗan gurdal ɗo fof en accay siko fowtere en hay e accay ɗo siko jawde en accay ɗo ɓiɓɓe en accay ɗo ko ɗum naɓorten ko Allah o ko dewal ngal en mara toon kadi yoɓoyowo dewal sina Allah ko o wi'i ko ya waɗu sina ɗum ɗo waɗɗa sa yehi a heɓoyta joddi yo Allah dandu en añireede dewal ma jonniteede golle ko fii alaa ko waɗende si en jonnitaama ɗe o yoɓiiɗe le o si tawi e warrino nelaaɗo warrino ndi noon ɗin sa'iiji toon haray ko yo eɓɓe e waɓutuuji ɓurɓe ɓadaade marɓe waɓutuuji ɗin ɓen hay ko ɗo wonaa eɓɓeede iɗon anndi no arde saa'i ko woɗɗa ndey masih dajjal no yaltita koɗon anndi sa'iiji ɗin on tuma ko yo eɓɓe ko fii hon ɗum ko ɓe wiyay ko balɗe nayi o wonata ñallal go'o no fota e hitaande ñallal go'o no fota e lewru ñallal go'o no fota e yontere ñalɗe luttuɗen no fota e ñalɗe meɗen ɗen joni sahabaɓe landi nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ngal ñallal ngal tawata gootal ñallal gootal ngal no fota e hitaande julɗe jowi yoni men ɗon ɓe maaki o eɓɓe eɓɓore nden mana saa'i ko wownu ɗon ɗon juulude ka waɓutu normal fana
si fewnduke juule si alansara fewnduke juule kono e wona e hitande o timmude hara hiɗen sutinange niɓɓaade wono yo lewru timmude hiɗen sutinange hara niɓɓaade wono yo yontere timmude hara hiɗen sutinange niɓɓaade idan mana ko ɓuri ɗum ɗon hulɓinade no arde si a waawali ɗoftaade Allah e tun kunto sokunɗo hara a waawa ɗemo ɗoftaade ka njat hada allahu alam kono haray ko e jaɓu wonde ɓaawo tari e Allah on naati enne waɗi ko faala ɗen kon annditen ko Allah waɗata ko faala kon enen ko o faala kon kanko Allah hanude waɗde o waɗana en enen kadi faale men on yo Allah hawre den ko yiɗi o yarli o tabintina en hoore dina makko kan hada wallahu alam nam sa on jarama albarka moɗon boy hare lan kudditande ɓeeɗo inchallah ɓe maketeɓe ɗo ko Silla Ahmad assalamu aleykum wayonaari sinara aɗa ba ini noray aɗa goɗɗo wo wiɗo o jeeje ɗo ala laago nannanaa ɓenɗo mi sikki ɓe weddi ndarde ɓeeɗo nam ɓe maketeɓe Ibrahima assalamu aleykum wa aleykum salam nala toon janta alhamdulillah ɓe ngora fof no jaam alhamdulillah assalamu aleykum sadi nala toon waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh hara wacce hakke de mi yiltoto ɗon kadi e landa e ko mako ɗon ɗo ko joni ka fii ka julde mi landito on ɗon ka mini ɗo kadi ka juulirde kam mi juuloyta ɗo des fois si mi yehi toon juulugoɓe juula 15 minutes ma 10 minutes avant honɗo gueƴe ɗe ɗoddine donc kayno sellira noon tawtugol ɓe juula gueƴe ɗen ɗon ka ko honɗo mi famali landal ngal kami juuloyta ɗon ɓe juula 15 minutes ma 10 minutes avant que noddinede normal l'air ko windi ko ka wagu to yonata ɗon donc kayno sellira noon tawtugol ɓe juuloyga ka gueƴe ɗen ɗon kasil ko honno wonirta so tawi modérateur on nani landal ngal hiɗe wawilan to no notitaɗe ok mi sikki ko micro ɓe ɗon aɓe mi sene taw ɓe maaki wonde ɓe juulata ɗon ɓe juulay 10 minutes ma 15 minutes avant ko windi kon waɗu toon naatay wo so tawi hara ɓe wawi ɓe jokkude juulugol ɗon ɗum ka juulirde ko ɓe juuloyta ɗon waɓutu on ko waɓutu ɗiɗi naatugol waɓutu on no mari feere waɓutu fottaɗo on juulugol ka juulirde fiyo fof heɓɓu julde jama ko feere si tawi ko adi waɓutu haldaɗo on ka juulirde kono hara waɓutu on naati ɗon probléme ala si tawi noon ko adi waɓutu on naatude ɓe juuli haray na waɓutu on ɓe juuli ɗon ɗum haray ko naafilo noon si tawi ko sa'i ka naafilo waɗete mana si tawi ko adi ka haldi fotti kono hara waɓutu on naati waɓutu mo sharia on waɗi on sa'i mo sharia on happi on waɗi wono misal tawana ngeddirti sifana on juula kono hewtaali ka haldaɗo wono joni misal wi'en ila e 12h30 na ngeddirtay kono ɓe winna juulugol ngol joni waɗen e 13h30 o andi leer goto no hakkude naatugol waɓutu on e sa'i ka halda fottaɗo yo juule sabu nguleede haray no woodi nangue no wuli fewndo ɗo moƴƴa fiyo eggete ko ɓuɓɓingol julde nden so tawi ko fewndo sa'i ceeɗu ma fewndete mum andi leer goto no hakkude mum joni wiye 1h30 1h yona tum ɓe na juule ɗo julde nden hindo selli ɓe respectali kamɓe ko ɓe haldi kon kono julde nden no selli ko fi waɓutu on naati kono misal si tawi ko e midi 30 waɓutu on naatata wona midi 15 tum ɓe na juule ɓe juula ɗon 15 minutes adi waɓutu on naatude ɗon harayna julde nafanaɓe juule haray ko ɗum ɗon mi jonta misangal mana so tawi konko ɓe adintini ɗon minti 15 ɗin koka halda ɗon ka juulirde juulugol kono hara waɓutu on naati probléme ala e mum hiɗo wawi ɓe jokkude si tawi noon on 15 minutes mo ɓe adintini ɗon na waɓutu on naatali taw ko si on 15 minutes ɗon feƴƴi si waɓutu on naata mana koye juulu salmi noon si waɓutu on naata haray ɗum ɗon na farilla mo Allah parli on noon inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta hada wallahu a'lam mi jentigi min parleri tew parler mo ngon ko ɗum waɗi sino notitade wacci accede min taw parler ko écouteur mi awa itte écouteur nam on fa koɓe make kon
Naam, mi fami ko be maki kon kono ko leero be jula ton avant na ko haldano mi sikka ko halda parce que leer jidi on leer wondo ka julita don ko ningal yak woni ka téléphone ji fo kadi na ko haldano ko windi kon ko dum non ko woni kon calendrier ji ga ka téléphone ji fo na ko halda tay ko dum do windi wonde ka tawqit al alami wonde ma waktu naata ta e dilleydi don adi on leer don kambe be adintini mo don haray na julde den don haray be sansu be labondir ko ta haray don ha be labande andina be wonde sellata jonna be numéro karam ko be anda be ben belando fi be beydu faamude be haray no wondu gasara ko angal faamu kono haray si be andi wonde be juuli ade waktu julde den de sellata mi sikka be yahay be juula aray be andi jabatake be juula tum dan minti sappo e ɗum na goɗɗum noon ɗo ɗo no wawi joɗade ɗum ɗon happo e haaju makko so yahi ka laftani mo wawi habbade 1 heure de temps ara wonay mo wawi yaade ka banque ara mo to juuti mo wawi yaade supermarché mana tawa layne no juuti ha o daro o habbo ɗo wonde minti nogay capantati capannayyi iɗan habbagol julde minti sappo e joyi ɗo ɓuuri ha te tendini ko ɗo woni guure wonkiki kaale ko mukure ɓanndu ndu donc o dari ɗon fi piiji aduna yankoje ɗi mo habbi ɓuri 20 minutes 30 minutes yo waaw habbade 15 minutes si wagutu Allah o hada wallahu alam Cheikh Amadouri yaafe mi arta ɗon ɗen seeɗa mi fi famingol ɗo Cheikh Ibrahim haray oustad ɗon wawi ɓe yeetagol kono à peu près wono ko leer hombo haray distance woni hakkunde futtoron e gueeƴe ɗen fayda ko ɓuri kon ɗuuɗude ɗin ɗon sahiji konko ɓe juulata ɗon haray gueeƴe ɗen naati haray waɓutu on naati hay si tawina ɗum ɗo woni ko calendrier maɓɓe toon kono haray waɓutu on naati ko ɓuri kon hasade so tawi woni wona 15 minutes avant waɓutu mo ɓe juulude on ko ɓuri kon heewde haray waɓutu on naati surtout siko wona juulirde maroke ɓe won ɗon juulude mi annda kon to won ɗon gaa kono sikoye waɗa ɗen ɗo won ɗon juulde ko ɓuri kon ɗuurde ɓe juulata sina tuma hara waɓutu on naati jeyid jamil ko ɗum waɗi si holluɗen ko aran noon si tawi waɓutu on naati ma si waɓutu on naataali sennduɗen pecce ɗen ɗiɗi ko fi si tawi woni menen ga misal jemma on ko leer sappo e ɗiɗi on noon toon ko leer nayyi tan mara menen mi wata o ñawande ko ɗon simin ni si waɓutu on naati yo juule si waɓutu on naataali haray wona julde nden hada wallahu alam mi sikki ɗo yo kamɓe sigi ko juulirde ɗon heɓe wawi landade yeeso ɓen sabuna so wona Europe ga yimɓe ɓen ɗo ko ɓuuri ko calendrier ji joga ɗo ko ɗum wona daarede juulire par exemple wona menen Angleterre ɗo alansara nini ko 17h30 tata kono ka juulirɗe ko 18h30 juulirɗe sunna ɗen ko 18h30 ɓe juulata juulirɗe ɓe wona sunna ɓen ko 19h kono haray ɓe waɗi ɗon 17h30 start hara ko ɗon fuɗɗi wonɓe ɓen ka cuuɗi no wawi juulde ɗum ɗon no gasa ɓe watta hiile ɗum ɗon kadi ɓe ndaara par ce que ko ɓuri kon ko naatata ɗon na ɗum ɓe juulata ka juulirde haray no woɗɗodiri ɓe accay tan juutuɗo seeɗa ko ɓuri kon sina suba on ko suba on tum fayda fewndodiri jamil nam lan udditande ɓeɗo hikkiɓe ɗon kadi inchallah nam ɓe numéro mum sakkitori ɗo ko 695 assalamu aleykum 695 ɓe numéro mum sakkitori 695 assalamu aleykum ɓeɗa nande numéro allemand sakkitorɗo 195 assalamu aleykum allo allo nam waaleykum salam rahmatullah jaramne wala e yaafe o gandi numéro no woyara ko prisé altata donc mi mannake ok ustayno jentonno ok assalamu aleykum ustad waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ok mi landalal ngal koko mako ɗon ɗaafi o duwagol ngol ka juulugol o duwamo mako ɗon ɗon ɗe si tawi woni on maki wondema ka sujjande ɗiɗaɓere on tigi janga on duwa ɗon jono haray ɗon ko nde wotere on tigi naɓata duwa on ka haray ko wono laabi jelu mana du'a mo mi jonni on ko misal mi jonni ɗon geli ka ruku ko on tigi wi'ata ko subhana rabbiyal azim
ko fanɗi wo ko fanɗi laabi tati ko nde wootere nden woni waajib mana ɗiɗiiji ɗin eko fawi ɗo wo ɗum ɗon ko konti ka sunnaaji mana ka sujuudu on tigi ko subhana rabbiyal a'la wiyata nde wootere on ko waajib ɗimmunde tan mum haa sappo haa capanɗe ɗum ɗon haray ko ka sunnaaji tawa jooni noon e ndeer sunnaaji ɗin mana ko neɗɗanke on ko ari ka hakkille makko wo hakkunde makko e Allah e annditugol makko nemaaji ɗin annditugol makko golle makko ɗen ko ɗon fayda du'a on ardata mana so o annditi wondema himo bonni ko toroto Allah ko yaafuye so o annditi himo raɓɓinɗini ko toroto Allah ko doole e cembe ka diina so annditi wondema neɗɗo no waawa murtude yalta kal islam ko toroto Allah ko tabital idan mana ɗum ɗon du'a on wonaa du'a hertiiɗo oɗum waɗi ɓay hari ko yewtuɗen ko fii jottagol makko hakkunde suyɗeje ɗen ɗiɗi o wi ay rabbi sirli tun o anndita bakkatuji ɗi o waɗi ɗin idan mana o annditay ɗon mubasharatan du'a annabi yunus on la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min alzalimin ko laawi jelo on tigi wowlata ɗum ko ittiri no o so'iri bone jiɗi o waɗi ɗi wo mana on tini fayda ɓuri e hewde ko wonkiki sanga ki humodiri e taguɗo ki on sanga yankinare nden heeɓi neɗɗanke on haray o lootay woni wonkiki ka o ndaari o tawi hiki lo'iri wo ko ɗon o ɓantirtaki ka o ndaari o tawi hiki dolniri wo ko ɗon o sembinirtaki mana ko ɓuri e hewde kon e du'aji ɗi wawata wonde du'a gooto manam min komi maporɗ ɗum mi hollata Allah an kadi holla Allah ko maporɗa kon joni noon si a ndaari e nder alhaali ngor e ma on a tawayno toon ko ɓurɗa maporde wonde hara a taway hiɗa lo'i ka dewal wonde hiɗa weltindi ka julde wonde tawa hiɗa weltindi ka horugol gatte wonde tawa hiɗa weltinde immagol jemma naafa koko tawɗa hiɗa lo'iri wo ko ɗum ɗo wonɗa torade Allah yo timminane idan masala ɗon du'a on ala du'a hertiɗo wiyeteɗo ko oɗo mais ko ɗum ɗa woni ko tawata ɗum ɗon be waɗa subhana rabbiyal a'la ka sujud be waɗa ɗum ko fanɗi wo laabi tati ɓeyda ɗon noon ko faalaɗa o e adkarji joluɗi gaynelaɗo sallallahu alih w sallam so bon koɗo sorbo malaikate orro sajada wajhi alladi sakka sam'ahu wa basara man o hakada ande kadi ɗon du'aji ɗin no yaaji e ittiri faamu maɗa on ko woni tun haray kala ko du'otoɗa yo taw hara koye arabu du'otoɗa e faaleji maɗa ɗin si tawi a wawata ka arabu so tawi kaka pular ko ya accu ha salmina du'oɗa noon haray ko ɗo woni ko ɓuuri moƴƴude kon tawde nelaɗo maki sallllahu alayhi wa sallam ok joni haray mi waynike haray so tawi kadi inchallahu taala jakuno kulla khair on jarama oustad amadou wuri haray on jarama o weltanama fota inchallah barakallahu fikum assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh min calmini haray heeɗiɓe ɓen fof modérateur ɓe ɓen e sintuɓe ɓen fof en tere kadi Allah yobbo fof ko ɓuuri moƴƴude e jodde allahumma amin ya rabbi ya ilah amin onon kadi Allah yobbo on ko moƴƴi waɗa barke e ɓeygure nden haray hiɗo weltana e batte tambitagol ɗerol ngol ko Facebook moƴƴa hiɗo weltana e batte juhuduji ko wonɗo wadde kon e ceernoɓe wonɓe waɗɗitaɗe ɓen fof hino weltana haray hiɗen toroyi Allah yo Allah holan ɗon ɓeydu nafaji moɗon ɗin foto fota hakkude yimɓe ɓe haray on jarama fof inchallah e na musidɓe julɓe tedduɓe haray hande kadi ko ɗo jonde inchallah on jarama bo oustaz e na musidɓe julɓe tedduɓe haray ko ɗo woni ko jonde meɗen nden hatti haray ɗen anndi saayo ngo pooɗike moƴƴa moƴƴa haray ɗen anndi kono no saayo fewndori kadi ko meɗen toon ko ndungu kadi haray jemmi kadi toon haray jama on hino tora yaafuye inchallahu e juma yontere hannde haray ɗe wonde ceernoɓe meɗen goo kadi ɓeydana e ɓen wallito en kadi fii ko lande ɗen anndi haray jama on hino hatojini e lande ɗen moƴƴa moƴƴa kono haray ɗen anndintina jama on e ɓeydugol ɓattagol ko duɗal meɗen ko laawol kisal sonnaɓe hisuɓe ko laawol kisal duhiɓe hisuɓe haray kadi toon kadi landule ɗen no jaabede toon kadi e ñalaɗe ɗe goo haray si on hewti toon ɗen o wawa heɓude nafoore moranade ma si on senike ko page meɗen YouTube haray o wawa heɓutude nafooreji lande feƴƴude ɗen fof haray no ko page toon ɗen haray fayda ko ɓuuri kon ɗuuɗude ko landitete kon ɗo haray fayda ceernoɓe meɗen ɓen jaabinoke haray ɗon noddita ko saɗi moɗon ko tooli
on jarama nokku kala ko wontir ɗon e nokku kala no fewndor ɗon hinen andintina hannde kadi ko wonno ko technique ɗo ko yumma meɗen Hadja Fatoumata ñippi wondude Cheikh Mamadou Aliou Bari Cheikh Alpha Omar Diallo e musidɗo moɗon Abdoulaye Diallo ko wonno ko micro ko oustaz Mouhamadou Wuri Diallo anditirteɓe oustaz Mouhamadou Wuri Mamoun haray inchallahu en saye jare ɗin kadi so tawi ko ɗum Allah hoddiri hara o yejjitari e fi yehugol ko page YouTube e ko page Facebook darsuji no toon ñando ñande ko duɗe meɗen ɗiɗi inchallahu wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal